Ajde, Milane, ti si hteo nešto progovoriš, opet zapažanja vezana za Zvezdu. Jel možeš ovo da uvežeš sve? Mogu da uvežem. Dakle, dešavalo se u Zvezdi šta se dešavalo. Da ne ulazimo, da se ne vraćamo i tako dalje. Dakle, da budemo uvremenjeni i da razgovaramo sada o Zvezdi. I o dešavanjima u Zvezdi. Ja mogu da pričamo o Aćimoviću. Ja ponovo ponavljam. Navijačima, gledaocima i tako dalje. Ja više nemam pravo da pričam o Crvenoj Zvezdi zato što sam bio saučesnik u dovođenju ili u podršci da se Dragan Džajić vrati na mesto predsjednika kluba i ono što je još gore, da Zoran Stojadinović postane sportski direktor Crvene Zvezde. Rodonačelnik, čovjek koji je to započeo, to je kolega Anđus. Dakle, ja ponovo ponavljam, ja nemam pravo da... Tako je. Međutim, sljedeća stvar. Zoran Stojadinović je doveden za sportskog direktora samo zbog jedne jedine stvari. Dakle, mogli su da budu dovedeni mnogo ozbiljniji i ja evo molim roditelje, nemojte da potpisujete nikakve ugovore sa Zoranom Stojadinovićem. Dakle, skupo će vas koštati bilo kakva poslovna ili bilo kakva druga varijanta sa Zoranom Stojadinovićem. A ti igrači nigde ne završavaju. Postoji menadžeri... A ti igrači nigde ne završavaju. On nijednog ozbiljnog igrača nije prodao u posljednje 4 godine. Dakle, imate ozbiljne menadžere, gospodina Stojića, Zorana Vekića, Ostojića, Zoran Đurić je recimo ozbiljan menadžer Boška Jankovića i tako dalje. Dakle, ja vas molim, pre svega roditelje, a i mlade igrače, bežite od Zorana Stojadinovića što dalje. To je prva stvar. Argument zbog čega je sljedeći. Dakle, pred meni, kolegi Anđusu i uz prisustvo još jednog našeg prijatelja u kafiću, kada sam ja trebao da idem na SOS i da podržim i da branim tezu zašto on dolazi na mesto sportskog direktora, je bila sljedeća. Dakle, njegovi epohalni, spektakularni kontakti, prijateljstvo sa Roseljom, dovešće igrače iz Barcelone, Atletika, Betisa, Sportinga. Mi smo zaboravili jednu stvar, da je Stojadinović bio vlasnik kluba, čini mi se Beira Mar u Portugalu, koji je uništen, koji se ugasio, koji ne postoji. I o tome, vidiš, i to je i moja i tvoja krivica. Što nismo bili do detalja precizno, ali nema, dan ne traje 72 sata, dram traje nažalost 24 sata. I u tom momentu ko da bude, neka bude Stojadinović. Dakle, on je govorio tada da će igrači koji budu dolazili u Crvenu Zvezdu biti igrači iz Barcelone, B, znači iz podmlatka, iz Betisa, iz Akademike i tako dalje, i da će pre svega oni doći džabe. Kao i trener koji će doći džabe. Ja kada sam ga 5 puta pitao kako misliš, pošto je Zvezda dužna i ružna, da bilo ko dolazi u Zvezdu džabe, on je rekao zbog mene, zbog mog obraza, kredibiliteta i autoriteta. Taj kredibilitet i autoritet smo mi videli. Kakav je? Dakle, stigo je Garido, stigo je Petković i stigo je Dauda. Igrači koji su dovedeni na 6 meseci. I stigo je Sapinto. I stigo je za 250.000, pa je Nikačević tražio, ako vam dam pare, da bude član uprave, da leči svoj kompleks iz detinjstva. Radi gledalaca... Ja sam krio koji im je dao pare, na kraju su se rastrubili na sve strane da im je dao automoto savez. Pošto su oni poznati po diskreciji. Da. Tako je. A ovaj je tražio da uđe u upravu. I ušao. Tako je. I pošteno što je ušao. To mu je želja od detinjstva. Neka je ušao. Ajmo dalje. I šta se desilo? Ovo je bitno. Dakle, ova 3 igrača su stigla na 6 meseci. Mudrinski, Mićko Milivojević, Maksimović, onaj Milunović, odlaze u drugi plan. Nema ih ni na klupi, negde su po tribinama. Dakle, oni koji tada u tom momentu vrede, umjesto da se forsiraju, da se guraju, pošto je Zvezda dužna, svaki dan Nebojša Čović plače da je Crvena Zvezda dužna. On ima objašnjenje da su to igrači koji su igrali kod Jankovića, došli na minus, onda je on ubacio ove, sa Pintom došao na -2. I to pije vodu, osim ako ne pogledaš tim i vidiš da ni kod Jankovića neki od njih nisu... Samo moment. Prvo, nije on stigao na -2, veliki sportski direktor i njegov trener, nego je Partizan, zahvaljujući najgorem treneru i također mastermindu tog kluba, tadašnjeg, Tumbakoviću. A i Zvezda nije pobeđivala samo zahvaljujući Stojiću i Sapintu. Pitanje za Goračinova. Je sljedeće.